Telespectadores, Gemen TV no Rádio Nacional FM atuzida.ida MHz. Hamuto com o Padre Mariano Quintão Durego e o programa Haburas Vida Espiritual. O episódio Atusualu Sia. Honia tema Buka no hili maroma ni reino hanesan tesouro ou osameana nebe folin liu hotu. E a reflexão domingo badala sanulu resin hitu tempo baibain anu a. Maluk sira, ia domingo badala sanulu resin hitu tempo comum ne. Lia fuan maroma convida ita tu buka buat tidak nebe ia valor asli hotu. Ia itania moris. Leitura sira hotu hatudu katak banhira ema hatene hili. Buat los nia sehetan bensang no moris nebe nakono ho maroma nia graça. Ia leitura da huluk salamão husu matenek laos riqueza. Maroma hatuduan baliurai salamão no husunia. Sama kita hakarak atu haufoba ita. Salamão bel husu osan. Salamão bel husu vida naruk. Salamão bel husu poder. Ba ukung no bania inimigo sira. Mas nia la husu buat sirane. Mas nia husu buat idadet. Matenek atu ukung. Holoos no hatene diferente entre diak e at. Tambah nia husu buat nebelos. Maromak fobania matenek bot no benção sira seluktan. Lefuang ne husu ita. Banghira ita ni oração saida makita husu ba maromak. Ita husu det buat material ka husu mo sabedoria atau halo maromak. Nia vontade tuir dalang na belos. Sabedoria los mak domin husi maromak nebe ajuda ita atau hili dalan na belos. E evangelho Jesus conta com a parábola rua. Tesouro é osamea nebe subari harai. No perola ida nebe folim bot liu. Ia caso rua ne. É masira solok faan sira ni sasan hotu atu sosa tesouro nebe bot liu. Jesus akara katudu katak reino maromak mak riqueza nebe folin asli hotu. Banhira, é masoro Jesus no simonia evangelho. Nia hetam buat ida nebe osan la bela sosa. Mak saída. Mak dame. Esperança. Perdão, salvação, não moris na fatin hunai maromak. Pergunta ida baita hotu, maluk ouvinte sira. How considera Jesus hanesan tesouro bot elai? Ou how considera Jesus hanesan faz parte ida necessita ou lae depende how niniaan. Sereno maromak mak prioridade. Se Jesus Cristo nerase sai prioridade lolos bao. Então buat selo koto sai tuir nia fatin. São Paulo ia segunda leitura qualia. Maroma kalau buat hotu serviço hamutuk badiak ema seranebe a dominia. Nela significa kata kita sela sor sofrimento. Significa det kata mais que dificuldade maroma bela transforma buat at sai badiak. Itania cruz, itania moras, itania problema família, que dificuldade serviço nian. Banhira entrega para maromak, bela sai dalam ba santidade no ba itanya crescimento espiritual. Maluco 20 sira. Reflexão sira hotu domingo nenian, atu lorita ba saida. Moris moderno hamosu ita atu buka, osan, poder, fama, tecnologia, confronto rema ida nebe mak sente liona hau. Mas Jesus husu ba ita ida idak. Ita tahu ita nia fuan ia nebe. Basasan mo dunia. O ba reino lalehan inian. Se ita tahu ita nia fuan ia hadet buat mundo nian. Loron ida buat hirak ne hotu selakon. Mas se ita tahu ita nia fuan ia Kristo. Ita sehetan moris banafatin. Reino maromak ne hahuon agora. Banhira ita reza. Holaran tomak. Banhira ita perdua ema seluk. Banhira ita ajuda ema kiaksira. Banhira ita halo serviço honestidade. Banhira ita moris ia doming no verdade. Maluksira. La bela tahu katu hide Jesus, mas que mundo oferece buat barak. La bela troca itu ne fiar buat ne bela permanente. Buka reino maromak uluk. Banhira ita tahu maromak ia fatin dahuluk.
buat seluk hotu sesimu nia fatin los. Hanesan Salomão husu sabedoria. Hanesan comerciante evangelho hatene hili tesouro nebe folim botliu. Hanesan São Paulo fier katak maromak bel transforma itena sa sofrimento saiba benção. Maluk sira. Domingo dan Jesus convida ita atu buka no rai metin o sanmean nebe la bele nak doko. La bele naok no la bele lakon mak maromak ni reino. Maita husu iha domingo idane. Atu maromak fo baita sabedoria hanesan Salomão. Atu ita hatene hili buat nebe importante li hotu. No atu ita hili Kristu sai tesouro bot iha ita nilaran. No netine amore se sai saseng ida nebe lori ema barak bareno maromak no moris hetan grasa no bensan baita. Bon domingo baita hot.